Chamgei chamanikab Jehova eng ui tugul olon mitei. Boroindo age ni nemie nekakonech Jehova eng betutab rani. Sikobit ketestai kinetkei logoiwek chemiachen eng soboni. Kitinye nebo boroinwek chebo Jehova inegei. Ara kongoi ngokwek tugul cheokere ak cheokose. Kimache kesa siketou kanetisietab betutab rani. Kokikas oin akobo kele mamache kekwertogei. Amu kikwertogei chepyoset eng chepketemon oit masaek akobar. Amu kakwertogei akobo tesimiet nekikiengchi. Ngap kotos kikwertogei eng emoni atya koityech ng'ala eng ghafla akoek banda agenge. Yewek Jeiso nebo oeng, yechei kipsengwet, yewalak environment nebo dunia eng botanet neo nebo birutiet nebo tisab, yekakotumtumgei akebalansan beek eng emet akong'asiagan emet kebeberwek alake akotarirenso tulondok akotarirenso koik komakomi nafas ndugu yangu. Kokakeker kurget nebo rirenet eng chichak inyendet individuality in religion. Inyegei binafsi. Ara kararan yo kakichopchigei kiy. Betutab rani kemoche kiro tuguk chekakipangan Mungu. Panganat Mungu biikyo. Ipanganech kobo taunet. Koten kelumda mwanadamu kepangan, ketet. Kikikoi mitihani ne rahisi kobut kobutyi tengek akoek nyap korok eng kipsengwet komugul akosababishan Mungu koyok werinyi nekikinegei simalus age tugul neiyoni ako sikonyor sobondab koikeny. Ara eng betutab rani kemoche kesa sikebe kebun kitabut nekararan nekikure Bible. Ongesa Baba Jehova ndoiwech ng'oliondeng'ung eng tamirmiriet netilil. Yekibendi kekere ng'alechu echen chemi sirutik chetililen akobo panganutikuk chekiisubi ichop amakilumda ng'ony. Kesome ikonech kakuyet eng tamirmiriet netilil eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Eng kitabuni bo Taunet 3:15 ikose kong'ololi Musa boiyot nekisire kitabuni. Nekisir kitabusiek 5 eng arorutiet neos. Musa ko ki mestowot. Musa ko ki kipsomaniat. Musa ko kimi kimbilio kong'ete emetab Misri akoi olekiipkonyorchi kabyukoinyi akoek mestowot. Kisoman kenyisiek 28 eng emetab Misri. Akokenet kamet kenyisiek 12. 28 ketesyi 12 koek kenyisiek 40 chekisoman wero. Asoman mama 12 akosoman eng sukul academically kosoman 28. Kikinet tuguk tugul. Emetab Misri eng betusiek chotok ko ki agenge eng emotinwek chebo ancient history chekimi barak. Kikinetegei tuguk chechang boto Egyptology kinetegei. Kikinet Musa korok konetkei tuguk chechang. Konetkei ng'alekab majeshi, konetkei ng'alekab philosophy, konetkei ng'alekab science, konetkei. Kikinet tuguk chechang eng emetab Misri amu kikimoche kong'omit asikomuch tun baadaye komuchi kotelelchi emetab Misri ko Farao
amu ki weritab chebo Barao nekikikonopchi nekiataptan kekonopchi amu kinyoru eng oinet eng saoset itakikure Kimi Beiweri. Amache amwa kuni bikyok, inendet nekikikoch kosir kitabutab Taunet akoi kitabutab nekibwote ng'atutik, ako mi keret kele inendet nekisirei kitabutab Job, amu batai kitabutab Job ko king'ololchin kamet kolechin atindiot nyo atindiot, kimi chi keny eng emetab Uz nekikikure Job, ki chito neikesunotkei ako kiywei Jehova. Kotun kotoi sirishenyi Musa kekerei ko Musa nekisirei kitabutab Job. Chekitupche, amache keker ng'olyondoni eng kitabut neb Taunet. Taunet 3:15 komwoe kolen kale ak ande bunyondit kwenung'wong inye ndaret ak kwondo ak kwenutab iyoteng'ung ak nenyi akotui inendet akotui inendet metung'ung akikuoten kwariandenyi. Ikuoteni ndaret kwariatab keswotab kwondo, kotuei keswotab kwondo metitab erenet. Kero eng yu kenyoru Jehova kang'alal ak kwony nekile Hawa asikobit keyai mawasiliano olekisorundoi chito nekakome nekikure Adam nekebet kiy age tugul akobet biik tugul eng dunia chekimite oritinyi chekikibusi kabuset nebo sobondo corporate life nekimi sobetab Adam nekiloe abiria chebo dunia. Kou yekimong'chi ing'weny tengek eng chito agenge ak meet amu tengek koityi meet biik tugul amu kiyai tugul tengek. Ki Adam ko content nekiloe abiria tugul, representative ne trusted nekikimi achek tugul oritinyi. Kong'alal Jehova ak kwondo kolech saruni akwo eku sarunindet. Reason ko amu keswotab Adam ko kakechub ichin ing'weny ku kibwareret. Lagok cheiye tugul kobendi ng'ung'unyek amu sobonwek tugul chekitinye Adam eng bortanyi ko nebo kosichei koyoptoi koichin miat. Ko chepyoso nekiking'at kong'alal ak Jehova sikosich kesich chito neimuchi nyokosor bororionik kakolus akobo kabutetab Adam. Kero ndugu yangu, mami oret age kipangan Jehova ng'alechu ko kong'ete kitabutab Taunet ketoi kepanganwech tetutietab sorunet eng kwondo. Kang'alal Jehova ak Adam ak kwondab Adam aketoi process nekitestai eng kenyisiek komildogei akoi kityem kobarta Abel ng'oliondonoto. Kebar Abel kokikoito korosiot neitongosoni betut agenge kobit keswotab kwondo asikobit kosor ulimwengu mzima. Kingokakobata kakobut chito kobutyi tengek nyokotestai tetutiet eng boisiek cho tugul chekisoani kenyisiek karibu 900 ko kimi chito agenge kityo nekekure Enoch nekichirkwen eng sobonet anan ateboni kimee. Ki bendat Enoch ak Jehova eng kenyisiek 300 lakini kingomei kotinye kenyisiek 360. Maana ale kiita ne 60 lakini kenyisiek 300 chekikihakikishan kele kibendoti ak Jehova eng kenyisiek choto akikimut.
amatakotok amu kimut Jehova. Urani ng'oliot kong'ete taunet kole mami kebeberta eng kitabuni nekikisir nemamite Jeiso eng banda tugul kong'ete taunet ak sabarinyi tugul eng arorutiet neos akoi tun kesich Jeiso kosich kobokoriot nekiyomiskei ak Jehova kosich kobokoriondo amu kang'alal Jehova akobo bokoriot eng taunet ak inyokoyok Gabriel kong'alal akobo bokoriot. Keswotab kwondo makiswotab mista amu kilinda Joseph komakimanake Maria Joseph amu Joseph ko kitinye keswotab Adam nekikichup kokitasichei lakwet nechubot, lakini lakwani kokachorgei kipsengwet. Heaven come down ak inyokwo moetab Maria eng tetutietab tamirmiriet netilil kour tamirmiriet netilil yekiwech komelen kamanake tamirmiriet kapreparean tamirmiriet moetab Maria sikinde keswot ne keswondonoto kotun kakisich kekure Emmanuel yekiwech komite Jehova kobotech. Makisich tamirmiriet lakini kikisich Emmanuel, lakini nekaprepareani olekisikyin lakwet ko tamirmirietab Jehova. Urani ng'oliot kitabutab Johana, kitabunep Johana, ngisoman kitabutab Johana 5:39 komwoe kolen 5:39 eng kitabutab Johana komwoe kolen cham osyochi eng sirutik amu olen otinye sobondab koikeny eng choto ako chotok chebaorionchino. Cham osyochi eng sirutik tugul kong'ete taunet akotestai eng kitabusiek tugul chebo Bible kobaorioni akobo Jeiso. Baorioni akobo Jeiso. Reason kero eng kitabunep taunet ko kikisir akobo Mesia konyil 18. Kitabutab taunet inegei. Kitabutab koitosiek ko kikisir konyil 1. Kitabutab nekibwote ng'atutik ko kikisir konyil 4 akobo Jeiso. Kitabutab Ruth ko kikisir konyil 1. Kitabutab Samuel netai ko kikisir konyil 1. Samuel nebo oeng ko kikisir konyil 6. Kitabutab ateptab betusiek ko kikisir akobo Mesia konyil 4. Kitabutab tienwogikab kalosunet ko kikisir konyil 94. Notok amune sikere king'alale Jeiso kole tuguk chekikisir eng ng'atutik. Ngomwa ng'atutik kamwa arorutiet nebo keny. Ako inyokomwa kora kole ak eng tienwogikab kalosunet ak nekibwote ng'atutik ak kitabusiek alak chok. Kou yeking'ololchin Jeiso bicho kibendi Emau eng betutab ng'etiet. Kero eng kitabutab Isaya inegei ko kikisir akobo Mesia konyil 128. Imagine mautiot nekikanapta Mesia. Mesia eng arorutiet neos ko eng arorutiet nelel ko Kristo Jeiso. Eng arorutiet nebo keny ko Mesia, eng arorutiet nelel ko Kristo. Notok amune sikole chepyosetab Samaria kong'alaldos ak Jeiso. Tos Kristo nito nekikiyomiswech nekiking'olole eng maunatosiek kikure eng Greek Kristo, kekure eng arorutiet nebo keny eng Hebrew ak kutuswek chun amu kikisire kutuswek somok Bible kekure Mesia. Urani kero eng kitabunep Jeremia ko kikisir
akobo Mesia konyil 6. Kesir eng kitabutab Ezekiel konyil 11. Mautik chuto. Kesir eng kitabutab Hosea konyil 1. Kesir eng kitabutab Joel konyil 1. Kesir eng kitabutab Mika konyil 3. Kesir eng kitabutab Agai konyil 2. Kesir eng Zekaria konyil 29 eng mautik chemengechen. Kesir eng kitabutab Malaki konyil 5. Koek tugul 317 kobunei kouwebis kitabutab arurutiet neos laitoriandani kekure Jeiso ne inendet nekinyokosorwech eng tulwetab Kalvari. Chekitupche kiyekwa sembe Israel kot komairo Jeiso, kot kolechin Jeiso tomosoman amu ngiker eng kitabune Matayo 21:42 kole tomosoman ole koita nekiesio tekik kotech koita kikoek noto metitab loita anan koita nebo loita misingi nebo konainik chebo tekset. Ngisoman kora eng Matayo 22:29 ikose kolen Jeiso olele amu mongen sirutik anan ko kimnatetab Jehova. Yero ingisoman eng kitabutab Matayo 19:4 ikose kolen Jeiso tomosoman ole inendet nekiyai Taunet ko kiyai muren ak kwony eng noto bokokto muren ak kwandanyi ak kamet. Tomosoman kirfoni inendet nekiyoe chito Taunet ko ki Jeiso amu kimitei eng Taunet ko kimitei ng'oliondet ak Jehova ako ki Jehova ng'oliondet ak kikiyai tuguk tugul eng inendet amami kiy nekikiyai nekimayai inendet. Johana 1:1-3. Nito ko Jeiso bikyok. Bun Bible eng otindionnyi tugul siro Jeiso. Kere Jeiso komong'u nyokomong eng pechisiekchok, nyokomong eng pechisiekchuk, kotok eng pechisiekchok. Kiking'alale eng arorutiet nebo keny Jeiso konyil 317 ko Mesia netun inyokosorunisiei eng tulwetab Kalvari. Kikimwa tukyo tugul cho ole meitoi, ole soptoi koneran, ole teptoi, boisionikyik tugul, ole oitoi maajabu cho kiyai tugul. Kikisir tugul eng arorutiet neos. Noto amune sikere tienwogikab kalosunet kotiemei komwa akot eng lesson kopol ng'alek kakikisir kiy age tugul. Kumbe kila kitu kiko. Ntakusyo kong Israel tero Kalvari, ntakus kong Israel akokir. Cham osyochi eng sirutik olen otinye sobondab ako chotok chebaorionchino. Kero uroni eng kitabune Luka 24 kondesomani kong'ete 13 ikere Jeiso kobendi ak werik 2 eng koskoleng'unoto kokakong'et Jeiso betutab tai nebo wikit kosyongonoti eng oret akobendi bandab mailisiek 7.5 akoi ole kile Emau kong'ete Jerusalem. Eng yoto kong'ololi komwa akine werto age akoba tugul kole tepse kole ne ng'alechu kong'ololi murechu. Ketelelso kekwong'yo angitong Jerusalem kot ko mengen tuguk chekokotestai. Chito kole ne choto kotestai kole chito nekokimong'u kele eku laitoriat akosor yautik eng eunekab Romanik. Kakonech mashangao kobarain tisik ak kokoito tisikyok ak kirwogikyok kebar. Kakonech mashangao ra chepyosok ngomwa kole kakong'et eng chekibo. Kolechi Jeiso tos kimakonyolu
koyai kunotok kilokyi kioinik chebo koratet akot ngokerei kokere amakerei amenyiti amanoe olach miwani chemakerei amatinye konyiteshin please mananielewa kiba tugul kong'ololioti akotoi kong'ololchi kosukuman konetisiet ipkotoi koik very clear kele anka tuguk chekikisir ko chekilasima kosulda kotoi kochamukan mugulelwekwak kou maat ak nyelen takebendi komach koimen akomoche kosirto weri kaito kisawishan keng'ololchi kot kocham komasta kolechi ngebe kwetu bwana keba ak yo kakitebi ng'ony kekon amitwogik nyekikon makatiat amdit kotoi kokonor Jeiso eunekchi kolechi wecham kwai akobutu kotok berutik keyat konyekab murechu kele kwol kotok berutik akele akekas sautinyi kong'ololi kobutuli makatiat sautit no kicham kingen toi kobetito amache amwa ne chekitupche kong'ololi akobo Mesia ne Jeiso kokibun arorutiet nebo keny ngikas kelen tomo asoman eng sirutik komami sirutik alake ki Old Testament kero imuchi konya achek chekibo tamirmiriet nguno achek cheki Israel chebo kiptamirmir chekikibatisanech akesiken imuch konya achek makinai akot weketabkei nebo Jeiso nebo oeng amakielewan ng'alek chetesetai nguno imuch makinai maunotet nekiisuldae kong'alal akobo Jeiso kokinyokosulda yekingesiich Jeiso kosich berkeiya orochu ng'alek cheechen kero eng kitabutab Mika ikere kong'ololi akobo ole kikisikyi Jeiso eng Mika 5:2 komwoe kole tun kisikyin Bethlehem notok amune biik cheng'omen chekibwa kobun kong'asis biik cheng'omen chekisomoni kecheik ko kiker kecheiyatab Jeiso nekikakimwa kele tun kotok kokakesich laitoriat eng dunia kobwa kotebonu kole kakisikyi ano biikyo laitoriandani yautik nekakesich ketebe kelech kokisikyi ano kole lazima kokisikyi Bethlehem amu kikisir eng maotiot Mika 5:2 kele kisikyin Bethlehem inendet neeku laitoriatab yautik kakelechi mestoek koba onyoru kakimokonchi moingetab tuga chereret aibwok logoiwek chemiach okwek ak biik tugul kakesikwok rani Yetindet lakini kamoche amwa ale imuch kekurye konyachech betusiek chebwone tai yenyokebe tungoin kiro history kebe background kiro atindiot ako sembe nekibit ing let kokuryo Israel kot kesich lakwet amaelewani kot kikartat amakerei kot kome akong'et akwo kipsengwet amanai imuch ketebi kabilanoto akot achek chekiketach logoiwek chemiachen chekikurenech Israel chebo kirogo Israel chukiche ko ki Jehova ng'atutiet ak ing arorutiet nekibo tai ko kiribot ing ng'atutiet kot kotun koit kesuot yekikimoche kesich Kristo kosich kobokoriot imuch ing Kristo ini kikisich komuch makitach kotebe mugulelwekyok ker ng'oliondoni ng'oliot neo nekikisir eng kitabuni kero kas otupchoni kale Johana injili 1:11 kale kinyonji chechik akimataach inendet biikchik
Akot tugul chekitach inendet ko kikikochi kamuket koik lagokab Jehova. Ichek cheiyoni kainenyi, chekikisich ama eng korotik anan eng maketab borto anan eng maketab chi, ako eng Jehova, ak kiek ng'oliot borto akomeny kwenunyo, ak kikiker torornatenyi, torornatet neu nebo nekikinegei kobunu kwanda, konyitat, mieindo ak imanit. Kiek ng'oliot borto, kinyonji chechi ako kimatach inendet chechi. Akot tugul chekitach inendet ko kikikochi kamuket koek lagokab Jehova. Ichek cheiyoni kainet, chemakisich eng borto, kikisich eng tamirmiriet. Imuch makielewan. Imuch kekwong'e Israel chematach Jeiso ak tun kekwong'enech akot akichek chekikisich Jeiso, akinetech, akemwoiwech, akesirwech, akeamdoiwech, akomuch memukak eng achek. Lakini ngot ketach Jeiso, ngot ketach logoiwek chemiachen, kiitchinech imanda eng kayanet amu kikosulda tuguk tugul chekikisir eng maonatosiek akobo Kristo ne Mesia nekinyokosorwech eng tulwetab Kalvari, ko Kristo Jeiso. Yekiwech komi Kristo, ale kikure Emmanuel, yekiwech komite Jehova kobotech. Kikesorwech eng mieindo eng rirenosiekab Jehova. Koberurok Jehova kondoiwok eng saisiek cheu chu. Ongesa. Baba Jehova, tebi kobotech, indoiwech eng tamirmiriet simakibetyo ku Israel, ako sikechobokee kechopchigei yetunet nenyone ndai. Sain akilosun, indochi tugul cheechen ak chemengech eng kainetab Jeiso yetindenyo. Amen. Kongoi, Mungu awabariki.